अहानबद हिंदू पाउसी रिपोर्ट अंगतंग मैम थमजगे बेली डिस्ट्रिक्ट की अकोयबद लैरिब सुगी कैम्पसिंग लौथोकदौरी लोइनना सेंटर सुगी ग्राउंड रूल रिव्यू तौखरेरी सही फेब्रुआरी 18 लोइख्रब कुकीजौ इंसर्जेंट ग्रुप सिंगी सुगी ग्राउंड रूल सेंटर रिव्यू तौखरे बेली डिस्ट्रिक्ट की अकोयबद लैरिब सुगी कैम्पसिंग लौथोलगा सिंगनुंगदो होंजनहनगदौरी हैरी सही फेब्रुआरी 18 भारत सरकार अमसुंग कुकीजौ इंसर्जेंट ग्रुप सिंगा तौनब सुगी मतम असि लोइख्रबसु इरांग मरम होरगा मतम सांगना मखा ताना वरी सानदुना लाखिबने ट्राइपार्टाइट तो ओइबन कुकीजौ मिलिटेंट सेंटर की होम मिनिस्ट्री ऑफिशियल सिंग अमसुंग मणिपुर सरकार की ऑफिशियल सिंग पुन वरी सानगदबने अदुग स्टेट सरकार की मैकेदिगिदि कुकीजौ मिलिटेंट सिंग तौनरिब सु एग्रीमेंट असि मखा ताना चटना हलोइदबनी हाइना अकन प्रेशर लेब मरमना वरी सानबदु यावखिदि अदुमप होम मिनिस्ट्री की इंस्ट्रक्शन मखादा था असि की तरागा मपनदगी हौना भारत सरकार की होम मिनिस्ट्री नॉर्थ ईस्ट की एडवाइजर ए.के. मिश्रा इंटेलिजेंस ब्यूरो की ऑफिशियल सिंग यावना कुकीजौ इंसर्जेंट ग्रुप सिंग तंक अहुमलक्ता वरी सानरब मतुंगदा सुगी ग्राउंड रूल सिंग अदु रिव्यू तौखिबने हौखिबसै इंग लिसिंग अनिगा निपानदगी हौना कुकीजौ इंसर्जेंट ग्रुप सिंग अमसुंग गवर्नमेंट का तौनरखिबा सु एग्रीमेंट अदुगी मतंगदा यूनियन मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स की मैकेदिगी रिव्यू तौदुना लाखिबने यूनियन गवर्नमेंट की मैकेदिगी मितैसिंगना नमना तारिब बेली डिस्ट्रिक्ट की अकोयबद लैरिब सुगी कैम्पसिंग लथोलगा सिंगी मनुंग हंजनब जगहसिंगदा होंजनहनब यामना कना थौरांग तौरी बेली डिस्ट्रिक्ट की अकोयबद लैरिब सुगी designated campsing लथोलगा सिंगी मनुंग हंजनब जगहसिंगदा होंजनहनबगी वाफम असि हौखिब जुन तरागा तरेता यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह सिया लौदुना मणिपुर सरकार की सिक्योरिटी एडवाइजर कुलदीप सिंह चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर विनीत जोशी अमसुंग मणिपुर पुलिस की डीजीपी राजीव सिंह अमसुंग सेंट्रल एजेंसी सिंह यावना पांगथोखिबा सिक्योरिटी मीटिंग अदुनसु यामना कुपना खनखि मिफम अदुरु चीफ मिनिस्टर एन बिरेन यावखिदबने बेली डिस्ट्रिक्ट की अकोयबद लैरिबा सुगी कैम्पसिंग लौथोकदबनी हाइबिसि मैतैसिंग हानदगी हौना डिमांड तौदुना लाखिबने अदुबु चीफ मिनिस्टर एन बिरेन की मैकेदिगी सही कुनलोक सुरगलबा सुगी ट्राइपार्टाइट तो असि मखाताना चटना हलोइदबनी हाइना डिमांड तौदुना लाखिबने लोइना यूनियन होम मिनिस्ट्री न सिंदुना कुकीजौ इंसर्जेंट ग्रुप सिंगी म्यूटसिंग यावना सही फेब्रुआरी 18 पांथोकदबा ट्राइपार्टाइट तो की मीटिंग दा मणिपुर सरकार की मैकेदिगी मिहुत अमद थरओ हाइबि याकिदि हाइदि अदुमप कुकीजौ इंसर्जेंट ग्रुप सिंगी म्यूट सिंग अगस्त तरागा मपनदगी हौना होम मिनिस्ट्री की नॉर्थ ईस्ट की एडवाइजर ए.के. मिश्रा अमसुंग इंटेलिजेंस ब्यूरो की इंटेलिजेंस सिंग यावना तंकक अहुमलक वरी सानरब मतुंगदा होम मिनिस्ट्री की मैकेदिगी सु एग्रीमेंट अदु रिव्यू तौखिबने हौजुक फावबगी ओइना सुगी कैडर सिंग असि सिंगी तोंगान डेजिग्नेटेड कैम्प तरागा मरिदा पुना कैडर लिसिंग अनिगा सनी लैरि अतोपा पावमना NIA की स्पेशल कोर्ट इंडिया की मेप लान होरिबे इंडिया की तोखाइन तारगा गवर्नमेंट ऑफ द पीपल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कुकी लैंड सेमनबा थौरांग तौरी हेन मराल सिरिबा मियोनी बेल थादोना ऑर्डर थोकिबदो मणिपुर हाई कोर्ट ऑगस्ट 19 सतखिबे हियरिंग अमर कखत्रे हरि हाइबसी स्पेशल कोर्ट NIA ना लनिन किम लौबुम एलाइस की किम अमदी मार्क थांगमांग हाउकिब अनिबु मखोगी मथक थगत चार्ज अदु प्रोसिक्यूशन सैंक्शन ऑर्डर यावदना थगलई हाइदना डिफॉल्ट बेल थादोना बया पीखिबने कोर्ट असिना कुकी लाहौलुप अनिगी मियोगी मस्त पुलिस न लखत चार्ज अदु प्रोसिक्यूशन सैंक्शन यावदबना मरम ओइद्रगा चार्ज मापुंग फादे हाइना लौरगा मराल सिरिबु कुकी अनि बेल थादोना बा आयाबा पीखिबने हाइना सु पाउसना मकातारी मणिपुर टॉप चैनल की मैकेदिगी मरुएबी ई पाउसिंग मयामदा थमजगी अहानबदा मरुएबा पाव मोइना सेल की डिमांड अमदि नुमै कापसिलंबगी मायोक्तु वकत मिफम सतखरे तुआन तुआन लुप सिंह हियांग थांगी कामाख्या पेमटोन कॉलेज का हेन सेल की डिमांड तौरपमदि प्रिंसिपल की यूम नुमै कापसिलकपगी थौंग यानिंगदब फोंदोक्तुना कॉलेज असिगी टीचिंग नन टीचिंग माइरोइसिंग अमदि कॉलेज असिदा हांगबा रिलीफ कैम्प संजफम लौदुना लैरिबा IDP सिंह वकत मिफम फमख्रे कॉलेज असिगी गेट तंगसि सतखिबा वकत मिफम अदुदा पुबु थांग ngamloidaba डिमांड तौबिगनो ई मसेल अवाब पीब लेप्सी फ्रुप मसेल की लांदी अखोई पामदे मैलोइसंग सिंबु डिस्टर्बेंस फ्री जोन ओहेंसी हाइबा प्ले कार्ड कैश सिजनखि वकत मिफम मदुर सरुक याखिबा कॉलेज असिगी ओजा अमन फोंदोखिबदा कॉलेज असी एडेड कॉलेज अम ओइबना ओजा अमदी नन टीचिंग स्टाफ सिंगी तोलप मतम साना पीब ngamdabigi अवाब चाउना मायुकनारिबने असिगुंबा अवाब क्या लैरगसु स्टेट असिदा थोक्लिबे इरांगसिदा कॉलेज की टीचिंग अमदी नन टीचिंग स्टाफ सिंगसु मतम मतम योइबा अंगम मतिंग क्या पांगदुनो लाखि
ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯀꯣꯂꯦꯖ ꯑꯁꯤꯗ ꯔꯤꯂꯤꯐ ꯀꯦꯝꯞ ꯐꯥꯎꯕ ꯍꯥꯡꯗꯨꯅ ꯑꯋꯥꯕ ꯇꯥꯔꯕꯁꯤꯡꯗ ꯃꯇꯦꯡ ꯀꯌꯥ ꯄꯥꯡꯂꯤ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯐꯤꯚꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯍꯟꯗꯛ ꯃꯔꯛ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯂꯨꯞꯁꯤꯡꯅ ꯀꯣꯂꯦꯖ ꯑꯁꯤꯗ ꯄꯨꯕ ꯊꯥꯡꯕ ꯉꯝꯂꯣꯏꯗꯕ ꯁꯦꯜꯒꯤ ꯗꯤꯃꯥꯟ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯑꯃꯗꯤ ꯀꯣꯂꯦꯖ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯤꯟꯁꯤꯄꯥꯜꯒꯤ ꯌꯨꯝꯗ ꯕꯣꯝ ꯊꯝꯂꯝꯕꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯅꯣꯡꯃꯩ ꯀꯥꯞꯁꯤꯜꯂꯝꯕ ꯑꯁꯤ ꯑꯀꯟꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯌꯥꯅꯤꯡꯗꯦ ꯃꯔꯝ ꯑꯁꯤꯅ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯊꯧꯑꯣꯡꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯇꯧꯕꯤꯒꯅꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯄꯤꯜ ꯇꯧꯈꯤ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ ꯋꯥꯀꯠ ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯈꯤꯕ ꯀꯣꯂꯦꯖ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏ ꯑꯃꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤꯕꯗ ꯀꯣꯂꯦꯖ ꯑꯁꯤꯗ ꯁꯦꯜꯒꯤ ꯗꯤꯃꯥꯟ ꯀꯌꯥ ꯂꯥꯛꯄ ꯑꯁꯤꯅ ꯑꯣꯖꯥꯁꯤꯡ ꯁꯦꯜꯒꯤ ꯃꯊꯥ ꯁꯥꯕꯗ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯇꯥꯛꯄꯤ ꯇꯝꯕꯤꯕꯗ ꯆꯥꯎꯅ ꯑꯌꯦꯠꯄ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯃꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯀꯣꯂꯦꯖ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯦꯀꯥꯗꯦꯃꯤꯛ ꯑꯦꯠꯃꯣꯁꯐꯤꯌꯔꯗ ꯆꯥꯎꯅ ꯑꯍꯣꯕ ꯂꯩꯗꯨꯅ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯒꯤ ꯇꯨꯡꯒꯤ ꯀꯦꯔꯤꯌꯔꯗ ꯇꯝꯕ ꯉꯝꯗꯕ ꯐꯤꯚꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯦ ꯃꯔꯝ ꯑꯁꯤꯅ ꯑꯣꯖꯥꯁꯤꯡꯗ ꯀꯥ ꯍꯦꯟꯕ ꯑꯋꯥꯕ ꯄꯤꯕꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯑꯁꯤ ꯇꯧꯕꯤꯒꯅꯨ ꯍꯥꯏꯈꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯄꯥꯎ ꯑꯃꯅ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯑꯃꯗꯤ ꯗꯤꯖꯜꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯣꯛ ꯃꯔꯥꯡ ꯀꯥꯏꯅ ꯂꯩꯔꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯕ꯭ꯂꯦꯛꯇ ꯊꯥꯎ ꯌꯣꯟꯕꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯑꯦꯛꯁꯟ ꯂꯧꯅꯕ SPꯁꯤꯡꯅ ꯈꯪꯍꯟꯈ꯭ꯔꯦ Consumers Affairs Food and Public Distribution CAFNPDꯒꯤ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛꯇꯔ ꯔꯣꯕꯥꯔꯠꯁꯟꯅ ꯊꯥꯗꯣꯔꯛꯄ ꯆꯦꯔꯣꯜ ꯑꯃꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯑꯃꯗꯤ ꯗꯤꯖꯜꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯣꯛ ꯃꯇꯤꯛ ꯆꯥꯅ ꯂꯩꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯝꯞꯁꯤꯡ ꯃꯍꯧꯁꯥꯒꯨꯝ ꯍꯥꯡꯅꯕ ꯈꯪꯍꯜꯂꯛꯈꯤ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ ꯕ꯭ꯂꯦꯛꯇ ꯊꯥꯎ ꯌꯣꯜꯂꯤꯕꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯑꯦꯛꯁꯟ ꯂꯧꯅꯕ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛꯇꯔꯅ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ SP ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇ ꯈꯪꯍꯟꯈ꯭ꯔꯦ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛꯇꯔ CAFNPDꯅ ꯊꯥꯗꯣꯔꯛꯄ ꯆꯦꯔꯣꯜ ꯑꯃꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯐꯤꯚꯝ ꯑꯁꯤ ꯌꯦꯡꯂꯒ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯑꯃꯗꯤ ꯗꯤꯖꯜ ꯐꯪꯂꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡꯒꯨꯝ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯝꯞꯁꯤꯡ ꯄꯔꯦꯡ ꯂꯦꯞꯇꯨꯅ ꯃꯤꯄꯥꯏꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯊꯥꯎ ꯍꯥꯟꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯄ ꯎꯔꯦ ꯆꯦꯔꯣꯜ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯔꯗꯨꯅ MS ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯑꯃꯁꯨꯡ HSD ꯗꯤꯖꯜꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯣꯛ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯃꯇꯤꯛ ꯆꯥꯅ ꯂꯩꯔꯤ ꯊꯥꯎꯒꯤ ꯑꯋꯥꯠꯄ ꯂꯩꯇꯦ ꯃꯔꯝ ꯑꯁꯤꯅ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯝꯞꯁꯤꯡ ꯊꯣꯡ ꯂꯣꯟꯕ ꯇꯧꯕꯤꯒꯅꯨ ꯍꯥꯟꯅꯒꯨꯝ ꯊꯣꯡ ꯍꯥꯡꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅꯁꯨ ꯐꯪꯍꯧꯔꯔꯣꯏ ꯃꯇꯥꯒꯨꯝ ꯊꯥꯎ ꯍꯥꯟꯕꯗ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯑꯣꯏꯕ ꯆꯥꯡ ꯑꯗꯨ ꯈꯛꯇꯃꯛ ꯍꯥꯟꯕꯤꯌꯨ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯗꯔꯀꯥꯔꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯖꯤꯟꯅ ꯂꯩꯁꯤꯟꯕꯒꯤ ꯊꯧꯑꯣꯡ ꯇꯧꯕꯤꯒꯅꯨ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯑꯄꯤꯜ ꯇꯧꯔꯛꯈꯤ ꯄꯟꯕ ꯌꯥꯕꯗꯤ ꯍꯟꯗꯛ ꯆꯨꯔꯆꯥꯟꯄꯨꯔ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯀꯥꯡꯄꯣꯛꯄꯤ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯇ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯅꯥꯒꯥ ꯐꯨꯔꯨꯞꯁꯤꯡꯅ ꯃꯈꯣꯏ ꯅꯣꯅꯦ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯇ ꯄꯨꯟꯁꯤꯟꯅꯅꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛꯇ ꯇꯛꯁꯤꯜꯂꯕꯁꯨ ꯊꯕꯛ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄꯤꯗꯦ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯖꯤꯔꯤ ꯂꯝꯕꯤ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯍꯥꯏꯋꯦ 23 ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯇꯣꯡꯖꯩ ꯃꯔꯤ ꯕꯜ ꯆꯠꯊꯈꯤꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯈꯔꯅꯤ ꯑꯁꯤꯗ ꯆꯨꯈꯤꯕ ꯅꯣꯡꯅ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯖꯤꯔꯤꯕꯝ ꯂꯝꯕꯤꯒꯤ ꯐꯤꯚꯝ ꯀꯥ ꯍꯦꯟꯅ ꯐꯠꯇꯕꯅ ꯒꯥꯔꯤ ꯆꯠꯄꯗ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯗꯕ ꯃꯥꯌꯣꯛꯅꯕꯒꯤ ꯐꯤꯚꯝ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯈꯤꯕꯅꯤ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯐꯤꯚꯝ ꯑꯁꯤꯗꯒꯤ ꯑꯣꯏꯜ ꯄꯝꯞ ꯈꯔ ꯂꯣꯟꯕ ꯍꯧꯅꯔꯛꯄ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅꯁꯨ ꯐꯪꯍꯧꯔꯔꯣꯏ ꯃꯇꯥꯒꯨꯝ ꯃꯤꯄꯥꯏꯅꯗꯨꯅ ꯊꯣꯡ ꯍꯥꯡꯕ ꯑꯣꯏꯜ ꯄꯝꯞꯁꯤꯡꯗ ꯁꯥꯡꯅ ꯀ꯭ꯌꯨ ꯂꯦꯞꯇꯨꯅ ꯊꯥꯎ ꯍꯥꯟꯅꯕꯒꯤ ꯐꯤꯚꯝ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯈꯤꯕꯅꯤ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ CAFNPDꯒꯤ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛꯇꯔꯅ ꯆꯦꯔꯣꯜ ꯊꯥꯗꯨꯅ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯋꯦꯁ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯏꯁ ꯊꯧꯕꯥꯜ ꯀꯛꯆꯤꯡ ꯕꯤꯁꯅꯨꯄꯨꯔ ꯆꯨꯔꯆꯥꯟꯄꯨꯔ ꯐꯦꯔꯖꯣꯜ ꯁꯦꯅꯥꯄꯇꯤ ꯀꯥꯡꯄꯣꯛꯄꯤ ꯇꯃꯦꯡꯂꯣꯡ ꯅꯣꯅꯦ ꯆꯥꯟꯗꯦꯜ ꯇꯦꯡꯅꯧꯄꯜ ꯖꯤꯔꯤꯕꯝ ꯎꯈ꯭ꯔꯨꯜ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯀꯥꯝꯖꯣꯡ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯀꯤ SPꯁꯤꯡꯅ ꯆꯦꯔꯣꯜ ꯊꯥꯗꯨꯅ ꯕ꯭ꯂꯦꯛꯇ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯑꯃꯗꯤ ꯗꯤꯖꯜ ꯌꯣꯟꯕꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯑꯦꯛꯁꯟ ꯂꯧꯈꯠꯅꯕ ꯈꯪꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ SPꯁꯤꯡꯗ ꯊꯥꯕ ꯆꯦꯔꯣꯜ ꯑꯗꯨꯗ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯈꯔꯅꯤ ꯑꯁꯤꯗ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯝꯞꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯂꯅꯥꯏ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯅ ꯕ꯭ꯂꯦꯛꯇ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯑꯃꯗꯤ ꯗꯤꯖꯜ ꯌꯣꯟꯕꯒꯤ ꯊꯕꯛꯁꯤꯡ ꯆꯠꯊꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯄꯥꯎ ꯂꯩꯔꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯑꯃꯗꯤ ꯗꯤꯖꯜ ꯊꯥꯎꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯣꯛ ꯃꯔꯥꯡ ꯀꯥꯏꯅ ꯂꯩꯕꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯕ꯭ꯂꯦꯛꯇ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯑꯃꯗꯤ ꯗꯤꯖꯜ ꯌꯣꯜꯂꯤꯕꯁꯤ ꯂꯦꯞꯍꯟꯕ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏ ꯃꯔꯝ ꯑꯁꯤꯅ SPꯁꯤꯡꯒꯤ ꯖꯨꯔꯤꯗꯤꯛꯁꯟ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯕ꯭ꯂꯦꯛꯇ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯑꯃꯗꯤ ꯗꯤꯖꯜ ꯌꯣꯜꯂꯤꯕꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯆꯞ ꯆꯥꯕ ꯑꯦꯛꯁꯟ ꯂꯧꯈꯠꯄꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛꯇꯔ CAFNPDꯅ ꯈꯪꯍꯟꯈꯤꯕꯅꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯄꯥꯎ ꯑꯃꯅ ꯕꯦꯡꯛꯁꯤꯡꯅ ꯄꯤꯔꯤꯕ ꯀꯥꯟꯅꯕꯁꯤꯡ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯅ ꯈꯪꯍꯟꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯤ ꯄ꯭ꯔꯗꯤꯞ ꯃꯤꯁ꯭ꯔꯥ ꯃꯥꯏꯀ꯭ꯔꯣ ꯁ꯭ꯃꯣꯜ ꯃꯤꯗꯤꯌꯝ ꯏꯟꯇꯔꯄ꯭ꯔꯥꯏꯖꯦꯁ MSMEꯒꯤ ꯈꯨꯠꯊꯥꯡꯗ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯁꯤꯗ ꯍꯥꯡꯂꯤꯕ ꯕꯦꯡꯛꯁꯤꯡꯅ ꯄꯤꯔꯤꯕ ꯀꯥꯟꯅꯕꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯅ ꯈꯪꯍꯟꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯤ ꯍꯥꯏꯅ MSME Promotion Council of India MSME PCIꯒꯤ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯆꯤꯌꯔꯃꯦꯟ ꯄ꯭ꯔꯗꯤꯞ ꯃꯤꯁ꯭ꯔꯥ ꯁꯔꯀꯥꯔꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯉꯁꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯁꯤ MSME PCIꯅ ꯁꯤꯟꯗꯨꯅ MSMEꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯍꯣꯇꯦꯜ ꯏꯝꯐꯥꯜꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯅꯣꯡꯃꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ interaction cum orientation program ki thoram magna phongdokibini thoram adur athoiba mithunglen gi warol piraduna pradip mishran hai miyag gi yaifu thorang singa simari makhong khangladuna lon tanaba lakliba singsu senthang phangnaba masak mathum sing niyam sumna khangdabana lon lauthabang amde beng amadi beneficiary singi marakta leiriba thongmanataba singasi men khatpada MSME PCI asoba thakdang logani Manipur da natana leibak pumda leiriba khutsa haiba nahasingbu masana masabu thabak pijaduna senthok lehanaba center lengana hawdokliba scheme singa sigi sada maudradi miyamna khangdri ki loidana Manipur khak natana leibak sinma thungba Ministry of
MSME na piribu yefa thorangsin asi miyamda mapung phana yauhanduna setmilon phabat leba am oinaba council asina angamba thakta honagani hainasu magna phongdokhi atopa pawmana Ithai Beres ki gate hangdabana khusiem gi isaw thokale association Ithai Beres ki gate matam sana hangdabana tampaki district mangar khusiem gi isaw thokonduna low palaba lokham kya amadi nga pham kya mangal haina loktak project affected area farmers and landowners association na MSPC da maral sikre ngasi Manipur press cup ta pangthokiba pawgi mitpam amada loktak project affected area farmers and landowner association siki general secretary angom tikena mathaki wafam asi phongdokladuna Ithai Beres ki monitor tawbigi thaba athuba matamda Manipur lengana paishinga tabani karigum athuba matamda Ithai Beres monitor tawbigi thabak lengana paishindaba tarabadi association asina makal makha kya akan mokhongjang sing sangsilaga naiki Magna makha taraduna state asida numit kyani nongsurabasu NSPC na Ithai Beres ki gate sing asi nongjugi sang yengduna hangdaba amadi hanglabasu laklibi isingi sang yengduna hangdabana maram oiduna ising mokholakuni ngasi phawbud Ithai Beres na maram oiduna ising mokholak maram oiraga thokibi isaw sina ngami kyagi nga pham sing amadi lawmi kyagi law mangan khiba aduga mari lengana MSPC na compensation piber laitri hanisu angom tikena makata na phongdokhi atopa pawmana isagi lol sakot hanbada aikhoi khudimaki thaudang sauna lei MLA Arun Kumar Isagi lol sakot hanbada aikhoi khudimaki thaudang sauna lei sahi lising ani henbigi puari leirba lamda masigi nat amadi culture yokhat paibisi tangai fadabani haina wangkhai kendra gi MLA thangjum Arun Kumar na phongdokre wafam asi Manipur press cup tangasi pangthukiba sahek saireng saipal semgatlup Saipal gi taragani pan suba foundation day amadi award lanthokpagi thoramda mangna phongdokhibani thoram aduda Saipal gi president Dr. Athopam Kolchandra Imphal East ZP gi hanagi upa adakhya Dr. Khetritama Angel Children's Hospital and Vaccination Center ki managing director Dr. Ekhomba Taurem amadi social activist Dr. Kiran Yandrembamsu saruk yaki thoram asigi saruk ama oina khongdram bidu amasum laimakhobi Memory the Piva Sahi Sigi, Sairang English and Kungo Homdogi, Lifetime Excellent Award Nandalal, Roy the Amadi, English and Kunga Marigina, Manglam, Sumati, the Lantok to Ikai from the Cape. Tauramaduga Mari Land Atoba Mitungi Warol period on MLA Arun Kumana from Tokibada, I quite Ayamana Ishaitarabaso, Mayek Iribasing Sat Kangandi, Mapung Pava, Isayama Ohenba Ingi Taugang Sawi. Mamangaida lairamba isai mayek singa sigi mirol asiga puthorakli ba isai mayek sing yamna khenaba malakle miyamna kanaba pauzal piba yabi isai mayek sing ibegi tangai fadabale isagi lol sakot hanwada aikhoi khudimaki samale isagi lol bu sijinaba yaba mafamna sijinabada ikai ningai leti mitei lol da iba masak naiba wari lairi kayabo English lol da handoktuna malemgi miyamna masak takliba ayiba singna lawriba thaudang sing thaningai ni Say listing any henbigi puari later lamda masigi not a culture ngak to tambai bisi tangai fatavani. Lamda masigi ayibising lauriba taudang equikudiman ikai kumnapam to e haiken su pouch the makatari. Makasa tarakwen pausal pauxig editorial miam tamzari. Langak lady hibisi tabak to utpiu wahitanayaroi. Miam na semalenga na miam gi funaba tabuktawi. Madu gitamaktani democracy satpa laiba ama oina miam gi sahi mangagi hakpiduna lusingba mo oheliba. Lusingba ma oibigi wakhalon puthokuna miyam gi fu thorang paikhanaba thagat khiba ngaktani pauzal pausig editorial ni miyam na thagat khiba miyut sing sahi mangadi ningthau oigadoribani makhoi gi apamba aningbada tawningbada tawgadoribani larik laisu hairabasu haitarabasu sel pairabasu paidrabasu miyam gi lusingba mapi mapagi mingthol piduna maning tawhalibani Miyamna nonjaduna kurumduna sahima gi hakpi haiduna mikhal gi mamang miyamda haijakhiba kaya dugi matungina assembly gi mihut oina khangka thagat khibani mikhal thengnadringai gi mamangda wasakhiba miyamda thamkhiba thajaba punama bot kakhraga kawbu gi satnabi asi lehningde miyai lising kyana pi khiba thajaba adudagi hena MLA minister singna thabak tohani misa miyamdi political party te yenglaga bot pipanati afaba mihut miyamgi khangadaba miyoida bot piduna democracy gi fajaraba tangbalda phamankhibani haibisi kahoningdi adubo bot kahraga miyambu kaukthokpa masa masagi oijaba phangnaba honabadagi laiba kangkhong sairakpani haibisi matam punamakta kawdaba phai
Manipur haiba maning makha tamna panjaramba lamdam asi India gi saruk ama oikraba matungda democracy gi subli pumba sijanakibani Furuk kyana pullaga sema Manipur gi saktam satnabi kya ngak senduna thamnaba honabada lusingba singna nupa thokpa thabak kharadi sangi haukiba sai English ngani ga kungo homdo gi me uhum digi satharakli ba lana si lusingba oiriba kendra humpu gi MLA singna nupa thoktabadagi thokpa lani haibisi mipum khudimona khangi Kuki narco terrorist ngi lusingba oiriba MLA tarana kuki miyam gi apamba makhoi gi hak makhoi gi aningba khangna thabak tawraga lemawriba mitai naga mitai pangal MLA yangkhaina makhoi gi miyam gi apamba khangdaba haibisi ikai ngai mayum mai kai thadoktuna lanjenaраglaba miyam dana tana mayum laijariba lamdam asigi miyam su haifam khangdana awaba mi ngari haibisi MLA minister singna khangbiba phai COVID ki saitheng matungda kuki gi lana amuk saitheng nanghaliba sina nomugi sara tanjariba miyoi singda supam nompham khangandana leliba punsi asi paliba BJP na lusingba lenga ana karigi khangdabna lenga ki thabak tawba miyoi khrana safarabasu nomugi sara tanjariba singasi kari oirangani awabagi saitheng waraksida nomugi tangai fadana sangba napsagi seng miyamda matam sana phanganba ngamdraga kaithelda mamal wangna yoliba subsidized rate miyamda LPG phangan ngamdraga black ta marang kain phangaliba nomugi tangai fadana sang diba petroleum production ban tawgadawre blockade tawgadawre haibaga pamthong loliba sida mari leinaba authority na wafam amata phongdo ngamdriba sina karigino national highway ni Manipur gi miyamna ningtamna satpa ngamdraba matam sida lainga amani haina miyam tin mafamda wajaw ngangba dunadi lainga amana miyamna pining liba wan thok adu pi bangamroi port ki mamalna atia pakna wanglaba matamda Congress BJP ani na hunna duna apha sabi ki matamna ti miyam gi sakthung matik chana phangana na bohona bi gimhota miyamna taning loidaba wafum kya phongdoktuna thauna phaba sakpanadi afaba lainga ni haibe honadi lainga ama lairi haibisi wahaina thauna fana phongdokpagi mahutta thabakto onthoklagadi punamaki yaifabo oigani madu natrabadi MLA amaki matamsi sahi manga khaktani haibisi kauthokrabadi hausik lairiba MLA minister singna mathangi matam lakpada miyamna kari pakhum pirakani haibadusu kupna nainabagi tangai fadaba laibra haina khalyanisu paujal pausi editorial asumna pali makhasa tharak poina topa paumana CM na share lauduna PWD yas amasum MO BADS ki thabak thoram sing review tawkhre se minister ng thombam bere na share lauduna ngasi CM secretary ta WD Youth Affairs and Sport amasum MO BEDS ki pekhaliwa thabak thoram singi matangda mari lainaba official singa punna review mifam pangthokre Se Minister ng thombam berena maki official page thadora po role ngasi maki office ta PWD gi official sing yaw na pangthokiba miphamna state asigi tuan mafam sing da paikhatliba infrastructure project sing gi matang na khanaki loina paikhatliba project sing matam sana loisin ngamna ba lokhatliba thabak thoram sing gi matang na su kupna khanaki hairi Youth Affairs and Sport yas ki oina Department asigi makara paikhatliba thabak sing maru oina sports amadi youth activities sing sakot hananabagi matangna khanaki hairi se minister N berena Facebook page thadora ko atop worol mada ngasi ma ki office ta magna share lauduna MOBEDS ki general body miphamang toki miphamna minority community OBC amasum AC gi oiba developmental schemes sing infrastructure amadi welfare projection gi matangna lokhatliba thabak sing kupni yengsin ki haidena su pau sida makhatana phongdorakli ado haujiko enadi mayam pau su matang sa lusinjarage amasum mayam puna anauba update ngamina saina channel sigi maikei digi mayang pham makhatana thamjari mayam pura no update ngamina si